Desa Pasanggerahan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Uhayyikum tahiyatan kasyamsi wa duhaha kal qamari idza talaha yus'iduna kulla sa'idin wa yasurruna kulla sururin an taqaddama bihadratikum ahlan wa sahlan wa marhaban taruhiban akhiran. Cunduk waktu mangsa datang, dina langit anu bayung, dina bumi anu ngampar. Let aletan ngabandalet, dina il aletan ngan cikuidi ti ilahi, nyamper arepan cecenderan. Be anaking, urang samper tetendenan, urang alak kabarokahan, urang kawitan ku aosan basmalah sasarengan, untarna sing nyampai dina dada sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Prung.
don't feel I have one. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Salatullah ya Allah, ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha, ya Allah, ala Taha Rasulillah. Salatullah ya Allah, salatullah, salamullah ala Yasin, ya Allah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Fattah, iftah lana al-babak waj'alna min jumlati ahbabak. Ya Allah, lana bis-sa'adah wal khatimah wasyahada. Ya Fattah, iftah lana al-babak waj'alna min jumlati ahbabak. Ya Allah, lana bis-sa'adah wal khatimah wasyahada. Sekian dari kami tim Pagar Ayu upacara adat Pondok Pesantren At-Tadkir Desa Pasangrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.